I trust Tumi to stand for herself. Unazo izambatho uba nazo even kwangela xesha wawusomkhonza uNkulunkulu. So ngoku nande ngowuphi lo nkulunkulu otshintshile mhlambe ke yindlela i-wedding oyibeke ngayo okanye thina si-understanda ngayo xa usithi uyayeka ukuba sisangoma uya kuNkulunkulu as if uNkulunkulu yinto osandiyoyenza ngoku na but ubuzenza izinto zombini kwangela xesha of which bekungekho nto irongo even nangoku na xa uthathe le decision akukho nto irongo apho mna ndi-concerned kakhulu ingaginyeki kakhulu kum kukuthi ke ngoku naxa sowuthathe le decision kube khona ke ngoku na izinto ulwimi lwakho olubetha ngendlela engeyiyo kwindlela obukade uyihamba as if le ndlela obukade uyihamba ibiyindlela owawungabizwanga ngakuyo because kaloku we understand into ethi should ungene emkhakheni wobizo sububiziwe should ungene bungomeni sububiziwe so ngoku na ivela ngokungathi yinto obungabizwanga kuyo ezawushiya ke ngoku na igama elingekho lihle kwizangoma nakubelaphi bendabuko ababiziweyo kuthiwa wena awubizwanga ngohlobo osoyenza ngayo. Nginombuzo. Benifuna nje ukuveza nje loo nto. Yini le engikhulumile mina engekho kahle ngezangoma since ngithe ngiyasindiswa yini le uSikhotheni ayikhulumile embi kangaka ngezangoma? Kodwa ngizokhuluma mina. Okay. Imake umama mphendule yini le mhlambi le uSikhotheni ayikhulumile ngezangoma embi uma sekathi yesindisiwe. Imake mama. Imake ngizakuphendula. Imake ngizakuphendula. Okokuqala uthe kwenye yelantuka ye videos zakho uthe ilantuka ubungoma yicult noba ivideo noba yipodcast ubungoma yicult. Okwesibe ezinye ke ivideos zakho nabanye live bakho anibalandeli kakhulu ndiye babambe sese nibabamba izi-short uthe ubungoma yicult. Icult le wena oye wathwasisa abantwana babantu kuloo cult wangabaxelela uba yicult. If ubuyazi uba yicult why ubuthwasisa abantwana babantu? Yima ndiza kupha i-chance yakho. Why ubuthwasisa abantwana babantu entweni obuyazi ukuba yicult? Uyabona? And ke ngoku na aba bantwana bathwasisile uthi mabathini ngoku na now that wena mnikazi wecult oba introduce kuyo so ubashiya kuyo. Secondly uthe wena kwivideo ku-live wakho wathi wena phayana ubuthetha wedwa kwathini yabona uyazazi into ozithethileyo. So ibuyela back yona ke kwinto ethi ngela xesha ubuyenza Mkhaya yima khawuyophuza ijuice. Sele ijuice. Okay, yeah. Mna soze apha mkhaya. Yima. Anyeke kube iproblem yami ukuthi an understand igama elithi cult. It's not my problem. Le gama elithi cult ngilibize ngiyisangoma. Awukwazi ukungitshela ngevideo ya last year 2023 ngiposte ku Facebook wami ngabhala ukuthi isangoma ubucult. Ngisese isangoma straight ngisese ugobe ngathi ubungoma icult. Nathula ngasho lutho nathula nje nathi qwaqa. Sengiphume ebungomeni nizolanda into 2023. Enye futhi into enginichazela yona ngiyekeni ngiphume ngokuthula ningafuni ngize ngikhulume.
Ngizokhuluma yami indlela mina. And angeke ngize ngikhulume kabi ngobungoma mina. Angifuni Yima ukukhuluma yangayishona. kodwa uma ngabe nina nifuna ngikhululeni ngikhulume. Imali. Mina ngithi kuwena igama elithi cult yima ngichaze mkhulu umama ukhulumile. Igama elithi cult lithi it's a group of people who are doing certain rituals. Igama elithi cult mama kusigama elibi. Nina nithatha le cult yasephesheya nifake engcondweni. Igama elithi cult akusiyona intengo. Yini mhlawumbe ilegama inkinga. Hayi wethu Yayazi ikhalthi into uzoba. Yima. Mama uyafika mama hello sis uyafika cela ungaphawuli kakhulu usafika. Hayi ndikunye Uyangena nawe manje kule panel ngithi ukwehle kancane. Yehla sicela sami ufake neduku lomthandazo ukhuluma njengomama omkhuleko. I am not against you. Ngiphendula umama lapha. Akukhulumi wena akukhulumi wena sisi omdala ngiphendula umama uyokhuluma ngekhaya. Ngizoniphendula one by one. No, imatum. Ngicela ukuphendula igama le-cult. Mama.